Oh. Só vim falar. Só vim falar, só vim falar. Por só que a gente manhã lá, só eu vim falar agora. Só vim falar, manda muito só vim chercher lá. Mami, mon fini, você explica, me explicou. Mba nan explike anseman avon, ki so gen pou explike. Mou fin sal pitik mwen pase mwen pran pitik mwen. Ki so gen pou di anko. Se yon men tou, parce mwen konen sa te pase, alors se yon te apon mwen ke ou te fache, se sa fe mwen li prezante. Men mwen ap di eskize, parce ou gen ta konen se yon video nou ta fe, se va a yon. Non se video nou ta fe. Mba dvo chay pou chita, baka chita. E ba wap chita ney. Bon, ave di men nou ti chita mba va fe. Non baka chita, paske jon vin prezante devan la kay mwen la. Ti bout pantalon, ti sandal, klap nan pyo. Mwen mba bezwen faka bon pou pitik. Mwen se moun se... Ou ba we se moun serye mye? Ou ba we se kretyen mwen? Se moun serye mye? Se moun serye mble pou pitik mwen? Non, men mwen kone sa, men se sel jodi a pou m toujou vini la ave bout pantalon. Ave di se jodi a ou fache men. Oui, mba vle ou pa... Pou sote fe ala mba soubo anko, mba vle ou anko. Men de toute fason, mwen eskize non, mwen sa pa promosyon, kom jist dou se yon video nou te fe. Ave di, mwen chan e pajan, mwen lem, mba konen si se, men mini la mwen telefon nan men, mwen bajan, mwen lem, mba konen pou ki sa. Se mwen pa dako, e mwen bal wol, la mwen pase lot la pou l'pare lo nan telefon, pou mba tande bou nan telefon nan de la kay mwen. Pasko to, mwen pa kompran nou men. De toute fason, mwen te eskize, mwen mèm tou mwen ba pase size, anvan te fe video, mwen te getan mande, eske sa pa tap yon problem pou nou te fe, men yo di ap par kwen, mwen te kap konti pou mat sa yo. Anvan te fel ou te mande li, sou te kapab fe li te bod lot pou fe li, ebyen kon nyala ou mèm ansaman vel degaje, kos nou paske te getan bo ou lot deja, te getan bo ou otorizasyon deja. Mba konan ide nou men mwen, degaje nou. Mba parele, mba konan en. Mwen konon fache. Men eksize, mwen map toujou tou eskize, parce se mwen mèm ki te fe sa man. Men mwen mèm tou mba te fe sa otorizasyon li mèm tou. Parce mwen mèm tou chak moun ki te di, yo patisipe nan videyo a, e se yon ide, se nou tout ki te fey. Mwen mèm mèm pa sa mda souete. Bien tou le kam nan regle koz. Mwen mèm pa yon problem nou. Kom bale anseman ve nou, mwen mèm pa avle dan dem. Na wale. Mwen mèm pa yon problem nou. Kom bale anseman ve nou, mwen mèm pa avle dan dem. Na wale. Oh. Ki sa moun sa fèm la misi? Selman yo te diwa lo pa vlade. Ave di fò nou vòd lo asou mwen. Men, chay ou la, ou vòd lo asou nou wazan. Ou wazan. Mwen vokan. Merci, oui.